Welcome back Leveku. Going to hey Vawksa le Bawngsa rep delivery kan bayang kan thian ten repa delivery boy turan dua kan ti venge tun lai chho thei box si lawa ti hian ke delivery na mizo in te ka kalna na chu ko ron tilanga ti khan kan leng hal zel ani mai an in chu kan thing don ta hi konar campus chu ni ta ni tu da kan lo lu tang hi 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 an in chu ni an deliver nge hey kan deliver tu chu hey ama hi ani ta ni hello good hey an in chung te ni hi Peter side kan deliver zo next to long valet win ma than te tun a he an in hayang renga kan kal hal don ani next to person corner helai hi ni next nula zawi in ding te po hey an mi khol pa nia u zawi in ania hi kan chao to khop mai to se po hey nia in lang choi don long tian mi zo in ti na kan kalanga tian an ti lang don long i lon dei to hanang tu chu ding te nang HK bula cha dui ne HK bula mo an le ka ngam lo to mo thong le to le lo me tuna kan kana turte ipu daniela le episode ni penia Pune Mizo Welfare Association President Chairman lai me kan ya annu hi First Lady ani hey First Lady Pune First Lady chu ni acha hey
hello Bawngsa rep delivery hey I was away in a meeting. hi Đâu có rủ, mai ra ida mem na ne kan lu tang na tuna pizo sangi ina ato beratan kan kalang pizo sangi so ai ina kan pizo sangi te ina hey kan deliver to in kan kalta ala san ito ang Sarep delivery kan rod nai don akan nuan pe oh kan bye bye kan delivery chu kan zo ta de ra ti kan thim thak ani a ha thak le mai ti mai lo ni hi chu wang chuan kan zong chang don lo bo ka soi thei lo kho ti theng khoni phot mai te se in za vai mit tui but tui mang tha bye bye vek ule